aba batandikirana no kwiruka kandi hureje birebembirwa mureberezi w'ubureberezi bwa East Rwenzori Right Reverend Bishop George Triasingura Abo kubasa kutamo umukoro kumfekitinisa mukayija omubwinji kandi tukabasa kwiruka kandi okuhayo abo kurundana empiha ukukombeka Papa Store amashomero ningashi institutions n'obujunanizi wa buri omwe teri government yonka ico kurebera mikoro nkeji itwetaba old girls and old boys twetaba zire twetaba well wishers kugira ngo buri omwe akwata haru kubasa bwanyuma bagezereho kushaba okubira hishomero kandi okubire kugenderero kurundana sente ezo kutandika kombeka. If we come together, some of them are short-term goals and others are long-term. But in the interim, as we start, we are looking at the short-term goals. Tukikuipinga tukiteke vitabu virungi vya mulembe hata la academic books vile kusoma history, geography and economics tuteke mu internet abana basobole gukora research mu bire bwabo. Ishomereri obwahatiriye nabeje barukiko mu rukumi kandi aba nibagira ngo kombe kamara Papa Store nziza kubahwera okucendezo mu ijorano gw'abezi twasaraho ngo reka tukwatanise twehe emyaka 10 tumekinga song twabika kamara Papa Store no myaka 25 ninga 10 omuntu alizeho wena nakuja seje mali Papa Store kombe kwati obizan oji echo chombe ko turateka kuja kumaraho miliyoni sente ziri ku biliyoni emwe inga no kushubamu ahari biliyoni emwe rikwetengwa barundineho miliyoni 10. Omugandi municipality ya Ibanda etandikira umurimo gukombeka emufureje ya mizi eyabufunda kandi emufurejeji negambwa kuba neza kwezaho biliyoni ziri kurenga 3 yaba yahwire. Emufurejeji ahabwa abantu kuguma nibetere nduro mwaka gw'ibyesentugu etandikire gukorwa. Abantu bari bombeka iruguru y'amaduka iruguru ya town hata miza ko gona nagashuma gayijagaza mu rufunda twine channels nkina eziri mu futuro mu 20 eziri zitimba amezi abagwa amezi ntogakuze so turiyontu kozesa local revenue yetu kureba ngo tutakatungire program ya Usmith kuja o municipality bonka program sente zitu local revenue ezitwi home property tax abantu biteze bakushashura sente zo turebe mutwaza kozesaje emufurejeji ekatebereza ubwo kwezaho biliyoni ziri kurenga 3 okorwa umusente z'umushoro ogurukorwa mu bantu ahafureje abantu bengi bose babuza train channel ikintu batekateka habo busasi bwingi kurga ahamera ko cyaci kushumira kimwe kuza a Crystal Courts no reba umfureje yo gukurigera nko kutwazaho ne mwareba n'uburengwa bwago no buhango twasa gukora umurundugumo hata ntubikora phases sima municipality ni Ibanda municipal council okutkora konga hine bichuriyombe boraho nkora uguto kortera koransi no kukinga higura abantu bakarabahoje omukurambura project ezi aba barambwire zindi omuri eyo kombeka office za municipality eri hafezi ya kashatu hamwe na nezindi nimba shabo kugumiseriza government ni kuramporampora kandi ikora okurugira resources kwazormo nimba shamo gumiserize namuni nkabo mwara ukuza preparatory imugumiserize government gene ikora kandi iza gombe kampaka muhiro konkane ikora in phases amakuru agagasha kwa Anthony Twine na Timothy Mushave.